Ona ya kanda ya kanunga njagi uria muini aja tiwo na matire tainuo no ni mamuna na yake kanda ya kanunga tondu agitagwo Hosea Njagi. Yes riu Njagi ri ni ahaurite itura kidogo ni wakure kundu gwetwo Githungu ucio no Githungu ucio primary na guku Nyandarua thiini Githungu ucio. Yes. Iyo. Nyandarua thiini no ugere bara iri ingi ya kumirira hospital side. Ukimanya Nyahururu ri. Ya guthie na Ndaragwa na Muiga. Kana twikanirio ku thiini ukumira andu etagwo Githungu ucio primary. Ni mugunda wake nduraihaniriire muno cukuru uriku? Wa Githungu ucio. Yes. Ni akiri ciana ciake cienega kumbuka. Cigari murimo. Ni arombukire. It's very rural. Very. Githungu ucio. Yes. Ciana ciake cienega kumbuka. Na citikierega ate thutha uyu ni miaka wethi yangite. No ni magiukanga. Ni mokangaga. Yes. No riu ri ni marayukite tondu ni merega gugiciara Njagi. Yes. Njagi ni atura araririirie muthenya ucio ni murinde ndione mathimu maya munde agira ri mavideo call maya ri na rimwe mukoraga mundu agithii gukamari ni mweka atia mwitagia ni mukwenda munehe nimu munde riu kuragibangura kurarariririo na maroka no riu mwana uyu urokire ri isaronde ni maikara guku tondu mwana wake no 7 years 7 years ucio ni mwana munene kidogo. Yes. Ni ambete kurugamia lege ku wirio ya Githungu ucio tondu kurokite mahoya na itura no rikoetwo rikigegio niwe nwe ni maroka tondu riu ri mwana uyu ni ta muthungu yaririe na kila kitu aciarirwo kuria uguo mwikire wake na behavior ciake ni cia kuria na ni mo citizen Riko watho the wa immigration maburi maria maingiri kuria waciarirwo ri birth certificate yaku yuma bururi ucio. Yes. Anikiona muini wetu Roger Whittaker yalicariwa huko ni muzungu Mkenya na kuria hindi maciarirwo kuno ni a Kenya. Yes. Riu kaurika mu citizen. Yes. Riu Njagi Junior. Yes. Riu Njagi ni arakena muno ko na Njagi fashion ya Kenya na version ya maju ayando one niende guku na one niende ndi murimo. Yes. Ndi guku na ndi murimo. Eno ne kura ya Trump. Eno na yakwa ndie ndiramenya wega guku gitie igite turi hapa no hano ndiramenya ndireciria aya guku ngiraundi acio ni rucine karagia ndo kana kau number one kena boldness no kuria muri mucina ni ko she very bold. Yes. Na me ihoto ikoro ikiririirie ukira kundu kuria ihoto cia ciana ni njikirire muno. Yes. Na mwana no arugamane na muciaria muria kiuria wega riu kwi murata wako were ya guthie na ku ni atigirie hanyani nake na marigo acokio mundoro akunyeta mwana. Yes. Kuria ni gutengera aramugeire maya aramuriha neighbor ciake ciranyitana ciratwara petition arathitwo mundu uyu ugu arathi ni ekuraga mwa ati neighbors ni concerned. Yes. Mundu harwere arathigithire mwana. Yes. O no arage mwana. Yes. Kura twekaro hero ferocity ya ruo ri tia mwana kura thonde ko petition hearing athikiririo no ko bati je maramuhe okay warning maramuhe guku matikatia guku matihuragwo guku ni meroragirwo na rucio rungi ungigeka uguo we ona niwe gathika ngurio na ndukoherwo guku gathie njera cia kwanyu rugongo akarehwo kwemwe king'ong'o ugathie maranja riu kana gakanja giri
Hejage Junior nĩ karagagia itura mũno rĩu nĩ aretete mũtungatĩri wao amũmbe moko matanacoka Amerika nĩgetha mwana ũcio akĩmũdedicate no rĩu kana kau itura nĩ rĩraigua mwana ũcio nĩ aroria mũndũ ciũria ũbatiĩ kũũrio nĩ cibu nĩ karamahanda nĩ kararĩu atĩrĩrĩ this one is your uncle and your uncle here this one is the wife of your uncle so it's your auntie you hear how come he doesn't buy him any clothes he got dirty clothes why is he wearing dirty clothes I don't understand it if that's the wife then the wife should look nice I mean doesn't he love her nĩ karatarĩnjia rũme nĩ marekereirie atumia ao no she don't look good she don't look nice grandpa she don't look good I don't like how she's wearing it's dirty and it's torn if he's the husband he's got to buy him new clothes wainaina ũrerwo nĩ ũrekereirie mũkaguo kĩmatonyo nora ũrerwo nginya nĩ ihĩ no, you see here, it's Chaba work. We riff like that. We riff like Chaba. I don't get it. It's Chirac. Those ones is for calling Zara. I don't get it. She don't look happy. Grandpa, you sure she ain't depressed? It's not the blessing, you see. When they put the music up, they can also, you will see how she will. She says, she will Sajamuka. You know here when you go Saba, yes. We are serious. Yes. Grandpa. Why is these people jumping like that? Why are they jumping like that? Are they okay? Someone should check on the mental health. I mean, why should they even jump like that? Is it even safe? Look, Grandpa, that one's got a baby on the back and she's jumping. Grandpa, are they okay? Wacha noka makio muno nĩ karengarenga. Eta emeto. Kanitha ga kũrĩa makoragwo rĩ. Matikoragwo na reaction nene. Koragwo kwa andũ maraina makaruga. Okay. Grandpa, is that the pastor? Why are they talking back to him? We are getting away. Yes. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Hebu rĩu kana kau gacokio kũrĩa kaumire tondũ makintroduce rĩ karauga atĩrĩrĩ Eneke ayo kaĩ kuma rũraya rĩkĩ oke atũthomera gũkũ no rĩu nĩ arathi mũno Eneke rĩu abaroka kũu makagũtha kĩrĩa ĩno ya moko Is he okay? Because no, he has just, it has put itself. Okay, Iggy? It has put itself. Your small father. I got a small father? But I don't get it. I got my daddy. Now this is my small daddy. I don't get it. No, you know, Carlos at all. The brother of your dad. Is your dad. I don't get it. But why are you drinking too much lager? He's taking too much alcohol. Here we consume like that.
He doesn't know when to stop. There is a place it reaches. She no longer up to you. There is a level of drinking you get. You just drink. Now it's a society that stop You. But our society got a hell of a job to do on this one. They sure got a hell of a job to do on this one. He too high. He said he's got 6 kids and he's high. He's piece of ass. He could even take it home. He's got a car. No, they take an area here. The kids no home. And where did the kids hear him sing? They tonga him. They have a delegation. But that's so abrasive. That's so abrasive, Grandpa. He oppresses his family. Well, I gotta wake him up at night to you know. Carado, merado. Kaune karacha ale diginya maide. Ni maike yasiata. I don't get it. That's too many kids, really. What for? 1 person? 6 kids? It's too much, Grandpa. You don't know, here, children here is not food. You don't get satisfied. And you have many foods. And you know, your house. Yes, here when you give birth to babies, you look at your future, so that if two leganyoka, I don't get it. Why would you even bank on your children? Your children should bank on you. No, eat. Already ashuria nyinga nawe. already ya mono nawe, mwana waku ni anatuaga. Rĩu rĩ mũceke rĩ nĩ mũtitimoku kanitha no ratumire ore kanitha ndatitimoke agathiĩ ĩngĩ actually kũringana na intel ĩrĩa kũrĩa kwa roko area rĩ kũratuĩka there is something that happened to him agĩtuĩka rĩu ritho rĩake nĩ rĩakenio nĩ mĩago ya thĩ ya mũhuro ũyũ wake wa riũa. yes uzi mũceke rĩ kanitha manjithirie na athuri angĩ erĩ we tiwe mwanjĩrĩria no nĩ arĩ part of the vision na nĩ akoretwo for the longest time rĩ nĩwe thoma manĩrĩra yes but because of age and what have you nĩ athiĩte ũguo aritũhĩirwo nĩ ũthomi wa manĩrĩra. yes na akĩgĩa na thĩna wa gũkũrũka magego yes rĩu mũndũ akũra ũguo noguo magego mathia maĩkanja maumĩte rĩu magĩkinya handũ it became a growing concern to the church council na maikara thĩ rĩ makiuga nĩ wega mũthuri ũcio addresserwo ũhoro ũcio mũthuri ũcio nake ndũngĩmũtigithũkia wĩra wa manĩrĩra he wĩra ũtangĩtigithũkia mũndũ kanitha because it's the only thing it's only claim to fame. Na wĩra ũcio nĩ awĩgwatĩire. Yes. We oe portfolio na spring file. Na kagoti na nĩ akenaga tondũ gũthoma matangatho mau no gũtũma ningĩ marĩkia rĩ aume aingĩre first rĩ kũndũ mũno ũreihũrĩra kĩ irio kana cai na nĩ akenaga mũno tondũ rĩrĩa areka manĩrĩra rĩ nĩ arehagĩrwo maĩ ma ndimũ nĩ Asha manĩrĩra maingĩha ũguo na mũtungatĩri ge treatment rĩ yes at par. He has an extraneous allowance and a preferential treatment yes kwa ũguo nĩ athiaga we ndathiaga kũrĩa nja ndathiaga purena rĩ kanitha wao nĩ maheana Asha iyo wa mabirika meo magũrwo ka mũkũnji marĩa batahoragia maigagĩrĩrwo thituru na nĩgĩtigagia cai wĩho oka wĩ mũico rĩ no mwaka ũkĩng'arie rĩu nĩ ehereirio mũng'ario
Ni undu wa privilege ya ukoni athoma ake matangatho no riu ni akoretwo agete utamuka ndemwa wega ni undu wa challenge ya his dental situation gukorwo akurukite magego. Yes. Riu acirika maikara thiri they did a psychological appeal to the flock mamenyore mekurugama na muthuriti muceke agicokerio riri wake wa magego yes na maragitana muhothi kurabangwo ni gukurutwo eno iri wa ihoero na wa muceke operation muceke agia magego. Yes, kuraigwo kiondo and they did quite well because he's a person who is actually furniture in the church. Yes, na kura identify ore ubesa iria cioneka na kuria gigithie kirirwo ekirwo magego aragithia arathondekerwo iria cietagwo dentures. Yes, hey ti ma permanent no ma permanent megoro. Yes, ma permanent ma metagwo implant, dental implant wese igore mboneti thia the wa ngirigan megoro mau remwe unia kiroma ya makuria ma kumuhe lumbutuku. Yes, agithii ugu akonekana sawa na aragithi na arekirwo magego na ararugurio kanitha-ini aya kurare nginya na lounge no ranyiteire mane arauga ni murakimenyithio muceke ni akoretwo tutamuri guku ni undu wa andu aria makoretwo makirumirira uhoro wa muceke ni arathiite Nairobi kuria Mbara Kasmairu kugathie kuo magego na ithe mutia mothe iria kirwo magego ni mugakena mwamuona namo muno ni mukamuthekia riu ni turakiuria andu matigatire kiumia giki giukite ni iwaga ikorwo agiuka haha magego mau make meru mamukirwo kigongo mamukirwo na mwayuka muigue mutamukire wa ciugo uria ndiraciika atia ndiracitamuka muthuri ucio sad ni agĩkorwo hamwe na ithuĩ ena riri mweru wa magego mucokie riri na rĩu mũndũ ekirwo magego rĩ mũndũ wa kũmũmenyera atarĩ rĩ ndũramba ũkona ahana ta atarĩ akiuma kwa Mbara Kasmairu aracoka kĩgongona-inĩ na akĩonania riri mweru aramũkĩrwo na aranĩvĩirwo as a surprise flock rĩu ndũgaikare andũ-inĩ egũkwĩra rĩrĩa ũgwĩka atĩa ũkũingĩra na andũ mone mbeca ciao kũrĩa wĩra ũrĩa irarutire. Yes, ihinda rĩrĩ manĩrĩra ngwamba gũkinyia hau tondũ mũmanĩrĩri mũcokio riri ekũndũ gwĩ gũkũ Bwana Yudias Muceke wĩra nĩ inyuĩ mũrutĩte ta kanitha oka Muceke mwĩhũrĩra inũĩ atheke kana ndagatheke nĩ atheke atheka andũ maratheka Kamuceke ũkũigua thoni nĩ tũramenya ndũramenyerete magego rĩu no twarie tondũ akĩrĩ na mwarahana kanitha atarĩ itĩ ona nĩ ekũneo gĩcangatho athome ũka ũthome gĩkĩ akĩrwo mamũrie rũhĩ ũrĩa Bishop Ben ahũrĩirwo rũhĩ kũrĩa JCM aneo mũthĩgi ararũrio nginya na kayamba yes na keyboard na ndarama yes nĩ ũguo yegio
Thank you, Mona. Nyambe ngwete ciugo iria cirahĩnga mũigua nĩ irauma wega. Onesimasi. Wĩrauga Onesimathi. Ashirika no ruhi. Vakurithe. Vakurushai. Samaria. Lehafadu. Oh, my sinati the mama muhigaga. Yes, because of the teeth challenge. No, there is a twist. Ha, ne hore wati timokire kanitha. Mutumia ni arauga atiriri. Wira ria wothe arutwo ni acirika wa kumukiriria muthuri mayore. Ni uramuheire riu liwe ya guthekia ndungata. Riu nderegete kanitha. Na ikarange kiro magori he tubesha toke turaumire kwa twakuria Kenya School of Government kwenda ko kibaro kuno leo kurati karati ndagitengera kwa muru wa nyina ero ni arathekia rendi. Yes mutumeruga muthuri ucio wakwa gwecirio gwa ikarite ri ritana ria kiria ria hana atia no mago maya muramwikirire ni mamwerohitie thiriti na mucukani mamutwaririirie yundu-ini cia magerio ma mucukani. Muthuri ucio ri njuge to ndie ndakiuga guo ni aranyuaga ona ari guku ihoero no riu ni atororoketie njohi yake riu ni arongerera nginya andu ari ndiraigua kuria gitengera maramwita mo Gen Z. Ni abete kurira gitengera na magomo to ni aruta agikoma ri ni nguhoya koro acirika no mwitikirie atunyo mago mari ona hagia mo yuthio moke mugutha nie ndingithura to ndaigua kugitengera ati ndathamitie kanua onu okay no magego. Yes to ni akire magego ma kwenga na siringia nayo mondo no kuranirwa nĩ tũranĩrĩra acirika mũtikaya gũtũrakarĩra tondũ ithuĩ twarĩ a Samaria ega mũthuri ũcio tũrakĩmwĩkĩra maheo na ngwĩciria nĩ arakiugire ambe amonanie thĩ yothe bathi kamera mwita mo Gen Z gitengera kuratuĩka aroneka handũ hetagwo UCOS gitengera na rĩmwe nĩ arathiĩ gũcerera arata ciuna estetiĩte ochuna kũu UCOS na ndaroya thimũ agĩte kuoya nginya thimũ ya mũtungatĩri we mwene. Yes na nginya athuri a kanitha arĩa matũmanĩirwo mathi hau UCOS merirwo amba gũteng'era Misiri na kũringana na andũ arĩa moĩ bũrũri ũcio. Yes ngaigua kuma Misiri gũthiĩ Tanganyika ti haraihu nĩ gũtũna kĩ so as we speak kanitha wao they have put together a shuttle diplomacy delegation ya gũcaria mũceke ya kumuvu ero mayo matikaga ya muoyo na no matũmĩage muoyo ahota kwenga eguku kwaja aririkani aheto nginya instructions maririkanio wega basi ile yuga atiri na siku hizo za mwisho watalia na kusaga ero kwaja na uwe ongeirwo nginya ya gusaga kona meno ya kusaga. Haya dhoruba ikaja wale waliokuwa manusura wakaenenda kwa uso wake wakasema wewe mtauri kwa jaigwa dhoruba kauga na makegea na dhoruba makegea kiondo kia keriga ghadhabu nayo ikawafuata
Makiromererwo ni thu. Nasema ghadhabu. Hiyo. Hali ya ati na mshika itawapata ambao wamejitosa kwenye ulimwengu wa anasa na raha. Atenemuka hea. Amina. Nyakati tunazoishi kwa sasa ni za mwisho. Hizi si nyakati, ni zile zilizotabiriwa. Mkikumbuka wale mama juzi. Ate hiyo. No, they sell a lot of via roho. Una Kiswahili sanifu. Gotavura gedhuari tiku gedhu. Na flow. Wakakutana na wale wapua zao. Maesema ni anadua. Wale wapua walikuwa wameambatana na vilembwekeza. Ate mane na abue. Shangazi ambaye alikuwa ni kitinda mimba. Na niyo hetenda. Yule alikuwa haskila muadhini wala mtekabaji msikitini wanavyosema Waislamu. Aya, idiramu. Haleluya. Nyakati hizi ni za kunyosha nyoyo zenyu. Nyagweta nyayo. Na kushusha nyavu. Mkishusha nyavu. Simame kama Esteri muulize. Nikipendezeka sana kwenye macho yako unaweza nikubali niandae karamu kwa heshima zako. Na karamu kale kade ka modu noko kama futaka. Sikiatu kivue. Baiko miremwe na Ato diete wega. Wega ta wega. Kaburo ne kararugamirie rake kiraga. Te kaburu. Yes. Kaburu kariko. Kaburo ne kiriatiri. Ni aina kindu gitagwo kweruhia mihitwa ya kihiko. Kwa rugongo. Nilite ari ukora rugongo. And back in the days he used to be a fashionista and a macho man. Yes. He used to be a macho man in the city. Yes. Oh, ari musiti. Ndi ari mathi yako ndugweta oriri. Hilux Country Club. Ndakere waira. Waira. Bana. Hilux ri. Kuwa ndo moyo horo wa Hilux ri. Nirika ria Efa Maina. Yes. Ni Maina gako orchestra ndumu. Yes. Leo hendo ara expose ire. Rugongo rwa kwao. Eka wedding ya kweruhia. Yusi rugongo rwa kwao ri. Marekire haria kwa undu-ini Polytechnic. Yes. Hau niho uiki ureka atia? Niho hiki urekeirwo. Urariagirwo. No riu ri ararehe kaundu gatamenyeretwo rugongo ruu ka evening. O hiki wathira. Yes. Evening party. Na kuranirirwo. Yes. Yu korona ndia hwaini. Kaburu ni atunyitite hari agwa makomboki. Handu haigitwo hena huru. Na ma DJ na kindu tungiruma. Yes. Kwa riu ni irio ya makomboki. Kuria kurari reception yake. Yo hiki. Yes. Reke tuge andu ni marerekereirie na mara expose ukuratuika ni platform ya mehia maga. Ne platform ya mehia yagaga. Yes. Tondu kurari DJ na live band. Yes. Ni arake mabangite kaburu. Yes. Akumarehera nginya live band. Wega piu. Na marero uko gutinda tu kana mucema ni abange. Yes. Mabangitwo kirwimbo na gikinyuo. Yes. Kumbe ago ne tu. Yes. Leo video icio ni igithiete TikTok. Na ngenda igecio kinyaniria. Na ni kuronekana nginya andu mena tuturu wa ihoero. Makiangu kana ke nayo.
Aja muthuri meta very careful. Very careful. Rwimbo yo presentation no mwaka-inĩ rwimbo rwaragia ũhoro wa Meri ĩrĩa yathiĩ ya Tarisisi. Meri ya Tarisisi agĩtua Meri Kevu. Meri Kevu kũratuĩka akunda ya muoya-rĩ augire we ndangĩinia mũhiki wa rũgongo. Ndangĩinia arĩa amenyerete. Yes. No andũ a Nairobi rĩrĩa mararĩ evening party rĩ nĩ arĩa matuĩkaga mesmerized bona gathuri kangĩrehe content rĩ magacakithia kahiki ka Nairobi. Meri Kevu nake kwamũkĩria makũya rĩ na nĩ aringĩte mũcema. Yes. He andũ aronago guoko kũmwanyithĩte gĩciri egũthũna gũkũ ngĩa na ndungata. No chini kwa chini. Chini kwa chini. Ũngĩnake maranagia maũcũ-rĩ aronekana TikTok-inĩ mokĩte nginya na kĩrathi kana gathima atoti arekĩrwo ũguo magatara 1 2 3 ha aronekana agĩkĩrwo karĩa mũndũ ambaga gũcũna cumbĩ ũgakĩria ndimũ na ũkagũtha getagwo tekila. Maũndũ meriga Nairobi. Uri kũratuĩkire andũ mokaga gĩcagi kũhaibanĩti mehia. Nĩ marakiumbũranirio. Nĩ ehia kũna. Na kũratuĩka nĩ gwĩtua metuaga mena mĩkwanjũ tondũ matiramĩrĩ mbica-inĩ icio iranyagio. Gũtirĩ ũrainaga na mũkwanjũ. Na video. Ndaci nĩ ĩragĩcikĩte. Yes. Na gwethererwo no postite matiramenya nũ. Mbica no gũcĩo ireka atĩa? Iracĩo. Iragũthwo nginya challenge ya nguka nayo. Gongo challenge. Meri Kevu aronia kerwo ũyũ nĩwe. Ũyũ tiwe. Acha. Ngeni sendi eno gũtirĩ ũndũ matareka andũ nginya no makĩrengereire mĩrĩ magekĩra mĩtwe itũ. Niĩ no hote ũguo. No hote ũguo. Gĩkĩ ti kĩgoti gĩaku gĩa kondirai. Atĩrĩrĩ. Ũrĩa twondera indo mĩhuko nĩ ndũngĩriga. Ithe tiwe ũyũ. Marakĩra nginya kondirai. Mũthenya ũcio wehumbĩte ũũ. Moe nginya mwĩhumbĩre waku. No na toci mondo. Ũithe ti waki nĩguo. Mwena ũyũ ũngĩ. Na twaumire thaa 4. Mbica ici rĩu nĩ thaa cigana? Tigana ũhoro wa thaa mũrĩ arebi. Airĩtu aya mũramerete mwĩna itina cigana cia manjani. Tondũ nĩ tũraigua kĩmera. Nĩtwamera we nĩwe supplier mũnene wa itinga. Ale baranyua makauga manjani sai. Nguka nayo. Ripua njamba. Atĩ marainire kũrenda gũkĩa. Yes. Andũ maragũka ũũ makaigua ndũmbũrũ. Akauga nĩ makabũrũ nĩ ekire ũhiki. Rĩu kabũrũ nĩ arakĩma expose re. Aramahe platform. Ya kwemanate. Kũriũkia. Kũriũkia the good old days. Kabũrũ. Wene ona nĩ ũbatiĩ ũrũgame member parliament. Twari koro yo wĩkuo. Like politics. You know, for the last few hii nchi ijakuwa ikipigwa siasa sana. Hapana, alafu siasa imebadilika kidogo. Imebadilika.
mwenendo wa siasa sio ule. Siasa sahi approach ni tofauti kidogo sana, kwa sababu tunaongea wakati ambao kwa sahi hatuna mawaziri. Yes. Wamepumzishwa kazi. Ni kuachishwa. Ndio hiyo. Unajua usisinde ukitumia maneno mseto ya kuwakula kichwa. Sorry. Hawako kazi kwa sahi. Sorry. Othera cigo cia kumomire kwa ihinda riri hatiri handu mari. Batikire matire handu mari no tikuga matire haria mari. Matire handu mari. Matie maronerwo handu haria marari. Mkiai huko mwake na wakirupa. But that one is it's a beaten chick. Huyo ni survivor. Huyo is through the fire and the flame. Yes. Kwado magi maka. Taruo wakure mumba thocio no amake. Aisha. Thocio ndari akuhiriria hau. Ni kazi mkuja tu juzi kidogo anita waziri. Sasa leo anita Aisha. Ona machagu no mamake. No ragia theti ya ithuri ria ndekete Aisha. Siasa ni cianjetia and there are some likeable things. There is some breath of fresh air coming from the highest office in the land and the second highest office. Yes. And that is the president and the deputy. And the deputy president. Neturona deputy Muramu na ndege ya mugathe. Yes. Taira me kuria dogino. Yes. Na maraingira nginya mutoka yake. Mutoka wa deputy. Yes. Which is not a bad thing. Tone tu aigithua ndongoretie katia. Igekinyira nyeki. Yes. Tika undu koru is a good thing. Yes. Neturasi andu ari ingi matarendagira mwana uyu wa ruongo wega ri. Mufireja. Ni amwe ari amareheririo. Hegia mufireja. Yes. Eto ria matari hoithe maundu maticokete raini. Koguo ri wita mundu mugi karagwa no kaukara kuruta atia. Aria maramukuhaga. Akwenjeri irima ri. Yes. No marigwe. Marathi amwe na mugathere na kamura. Najua my friend igiji. Ivile sasa singekueleza. Lakini wale marafiki wako wengine sio marafiki. Nasikia munaimba wimbo inasema ndugethirire githina giaku. Walikuwa wao ndio wanaleta fitina. Na sasa si wako kado. Sasa wako kado. Wako wapi? Hebu ambia pilot yapite karibu na pale kwetu. Sasa niangalie kuna kijana ananisumbua sana hapo nyumbani. Ambia pilot yapite kidogo. Madhara. Pilot. Aisha anasema ugeuze kidogo. Sio kwa line moja tu. Pita pale kidogo. Ikiwezekana uweke kwa chief kidogo hapo. Telemusha kidogo kwa chief. Salimia kidogo alafu rais pia useme kidogo William Ruto. Ndio wake. Msambaze picha. Waulize hapa ni wapi. Wapige picha 2-3. Unajua picha pia kuna vile nasema. Wakipiga picha 2-3 waona tulikuwa na William Ruto. Na mimi ni muri yake ya nini? Ya mkono. Sasa wese ikangaria murango-ini ria ndege ya mugathe ni rirekirwo mikarerwo rucio rungi. Ungikageria we. Ukaria mucie take. Takui. Hata my friend kiti yako inakaanga wazi tu. Hakuna mtu anagalia. Hii kiti inaendanga hivyo. Hakuna yule ukalia hii kiti, my friend. Kuma president ya atitimura mawaziri ni. Yes. Ndu riu waziri mutitimure no wambe gwitigira kuhurira mugathe. Yes. Umuhe time ecirie kana ni agucokia kande gucokia. Yes. No riu no wetherere the people around him. Yes. Tari no mahurire ringi mamuria.
Munene tonu we mura na keida no muthiri. Uramuthima uguo kona uraigua tarauga atia. Ongea lugha ya taifa. Unasikia kama anasema nini? Na ongea na nani, jitambulishe kwanza. Unajua ni vizuri mtujuane kwanza. Wewe munene, wewe nani unaambia wewe? Ole kulia. You are speaking to the Deputy President of the Republic of Kenya. Can you address me formally? Kulia. Wewe ndio mbona langu jirone anatia. Kuja soma Uko na usome. Yebo dia tida anake. Kani kena tuweka wafata. Wamwe go jiro twake. Munene tiga kururia mata. Muhore we na namba yake. Ni wile utwe hoinde. Ndio yake tano ya wina ya tero yake. Wina yake ayu. Muhore nayo. Wewe sasa muhore toro riri. Mwae tita wa maono mau. Kaini kikwa chajia. Sasa hapana ayu hatujabadilika. Tuko tu pale. Ndio naambia na igira gari ya kumeni kama maono mathiaga gatia we. Sasa wewe muhore pige. Have you experience? This is my elephant. My elephant. Who is that? My elephant, that's one of the education you talk it. Oh, Mashogu. Yes. Niambie. You see, there is something I wanted to discuss about CBC. Sasa hiyo sio wakati. Sasa hiyo tutapanga, hiyo kuna ule tutaleta tutapanga You have already refreshed me, salaam alaikum. Yule atakuja atafanya hiyo kazi. Hajua hii kazi, shamba ni kubwa, wafanyikazi ndio nini? Achache. Are you able to talk to His Excellency to reconsider some of us, especially me and Kindiki? Sasa ile mulisha fanya hiyo. Tuwezi kuwa saa yote tunaangalia tu line moja hiyo. Na si PS yuko. Kazi inaendelea. PS kazi anafanya. Na sitaki kumpigia simu, nisikia anapigia simu mingi. Sipigia PS, wewe hauko kazi. Wacha wale wako kazi waendelee na kazi gani? Arua toki maruko marakeli no matota age. No mara hiaba kiaba huko. Autonyururia. Autonyururia gosi. Utaona matiti murode utewa fata. Sisi tunafanya kazi na rais. Ile tulipatiwa na nani? Na wananchi. Mimi ni mtu ya mkono ya William Ruto. And that will not change. That shall not change. Tutapigana na pombe. Tuangalie mambo ya nchi. Wala wamefuta basi wakule nyumbani. Ona Raila no amwethe. Aya. Rigiye. The only surviving. Wewe Raila mambo yako sitaki. Wewe mpigania na wakina watu yako huko. Mimi usinipige. Si ulipewa nafasi uongee ukasema unaita rais. Si uliita rais. Sasa muita sasa. Wewe muita sasa. Uko unifunika Rigiji mnaongea na nani hapo? Hapana, ni bwana siasa mwingine. Sinasikia yuko hapo. Patia simu unaongea na yeye. Sasa utapigia mimi, hiyo sio protocol. Si wewe ulishindwa na protocol. Sasa kama protocol ilikushinda ya simu ndio utaweza. Haida. Hapana, amechagua hiyo mambo ni. Unajua kile unapewa pale tukiwa kwa crowd. Saa zingine wakipiga ile vigelegele. Mtu anasahau kuita mwenzake. Mimi nilisahau tu kidogo. Hapana, wewe ulifanya makusudi. Nilikwambia utanitafuta. Na nilikwambia unafikiri inalipishiwa tu hapa. Patia hiyo Ruto simu. Ruto ni nani? His Excellency Daktari. Kulia maneno vile inahitaji. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Commander in Chief of the Defense Forces, Daktari William Ruto. Which one are you talking about?
Huu si ule mkimbiaji, huu ni rais. Protocol ya simu unajua, lakini ya kuleta pale ulikushinda. Sasa unajua ni vile sasa machungwa. Machungwa ndio alichanganya mimi, nikafikiria hiyo memo ilikuwa imetoka juu. Sasa memo yako peleka huko. Tuko shughuli ya serikali. Hiyo ilichanganya wewe. Hiyo sasa kama ni kushanganya, kashanganyikiwa tu. Lela iko bila hote thiri. Sasa wewe shanganyikiwa tu. Hapo. Nakusaidia aje sasa? Protocol huelewi. Ya simu ndio unajua. Na usirudi kunipigia usiku. Family man. I'm a good man. I'm a family man. Usiku huwa tuko na devotion. Tunaomba na tunaimba. Tukiwa na pasta, hiyo sio masaa ya kunipigia. Kama nyinyi hamuna ibada usinipigie. Sisi huwa na maombi. Ama saa ingine naenda kwa mlima. Saa ingine nikipanda mlima sitakagi simu. Si ulijaribu kupanda mlima ikakwama?